presentation kamu. Positif. Mana tina kalau you want say bakal. Mati. Bila hati. Kau sila tu rubis deh. Mana aku ini kuna simba. Kuna simba ular mata di mata. Aku aja lagi sila. Cuma ekau deh. Buru kenapa kita? Buru kan tadi sama. Kalau mau presentation kamu. Abet, Bani, mana? Bani. Ayo kita. Kota nama ni? Batin saya kalau buka project. Hampir ramai tu cira multimedia mana? Pasangan bayi tu jira baru beta. Jangan masalah tilamat. E-commerce, Java, C#, asim nagenye. Kana unda gana du bistare? Mari du bisa bayi nana mana du bisa anjira. Abu ani multimedia bican du bisere de. Esa oltere. Hai du bisa amo gotu kana Kana du tanah ni tadi ka? du bisa gotu. Kana du bisa. Aku enggak pakai tadi mau. Ah, iya ron Ayo, jiru bisa. kana ke amma kana pin kana unda du bisare. Akam. Mana terus kita di sebelah? Mari ni cakalar tu saya ni mana tu. Ani space. ani mi unti bican ni du bisare ka multimedia. Oh, mi apa cakalar tu kalau isani surbayu isani laborai ti cakalar tu ni. Baka surbayu ani hatu di tahu Kana yuman du bisare bayi. biraga yenna. Kana yuman du bisare biraga. Mana kau Facebook mereka rumah dede mika biar makin beres dah ini takku ini aku muncul tak kira dendam ada kisah apa ada dia ada dulu Abu ani terera na ujete mbe kuna ka bo tumani safa mana sih be aisa kisi kesa kurata Ay teshi. la landu kisa kena mau berkata Ay teshi. Bambar bari lak. Abo matanya tu kan. nu jagung kawan mana kan ada cari tu nama ni Teshi ni. Ada teshi ni ada. amma me ko me tu bisa galu tu jadi galu ada Ada teshi ni ada teshi. akhirnya Wayo. akhirnya page me kan me ada orang tinggal Abo manta te adi. Jero ke fai dante se randu pe tu kada. Adi wanto se tu ko dokumenti ada uti. mana Manta te adi farra mata ada. Oh why ke. Ada. important Ada mau wagga me ka jira atta karin jira. Isin kana undu masa aja. Eh? Wagga me ka jira. Inna kabda tu presentation ay. Ada ka san taina ta ustai jira ko. Ah, isa fi ginan sa tiri se ma. Wayo. Ana ustade jira tu yo yati. E-commerce is buying and selling of good kuni bor bakka wajal kabar. Gudi ma gudi ko ma bu gudi ta te kana biste. Kam ka batte am to ko lama. Division of e-commerce. E-commerce has four perspectives. Samu me ka kabda sa. Adi ko barata mari jero ammo jene bor la mucha la biste. Wayo yo te jini na je. invitation ha indu pisu Wayo. Ahora una